Oh,
ngikhuluma kancane kanje shuthi umlaba ngangenzi muntu. Okay, ngaphandle kokuboshisa isikhathi ngiyambingelela uMdumazi lo uzange uncane igeza lendalo umfana wale ekhanya kude ibhobha encane le ekuthubathuba kwashikishele phela manje isikhathi ngiyabonga ithuba engangaleli lokukhona beli lendawo esikhathini samanje ngashiya zonke into zenu bekade nizenza ngiyamthanda kakhulu umlaba ungenza umuntu ngizosho njalo bese ngibalelisa bese-ke ngithizezela lokhu kubona bonke abantu njengoba ningibona ngithatha imayikhi lapha ngakuMfokamatsengwane bengengize ngiyithathe ukube sisami kuleya nto leyana ebekade sinikiyona mina-ke ngiyengidele ngokuthi asifike ezansi khona soyiqeda khona kodwa-ke ngithi angikucacise lokho ukuthi njengensizwa sijike endleleni kwawukuthi sigcina siyakulungisa konke sesirathi kakhulu ngale ndoda asibiyeke okuphucuza ingoma kunjalo nje ngiyabona bafethu niyethola umoya thaba batshela ukuthi silandela umlaba uvele wasibiza wasenza amabuso amabili enjalo nje indaba ngicela ukuthi bafethu yonto ni-understand yazi ukuthi uma ngabe kuwukuthi kuthinteka iy'hlangothi ey'mbili kuthinteka uMdumazi kuthinteka uhlangothi lwamatsengwane bakhona abangeza ukuthanda lokho ngakumina bakhona abangeza ukuthanda lokho ngakuyena so thina